Yesi reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero aho muherereye hose, yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange, by'umwihariko haherereye ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubane namwe rero nk'ibisanzwe, twebwe ibyacu ni amakuru. Murabizi neza yuko ibyo tuba tugomba kugenda tubaha ni amakuru tutari butinda kubagezaho duhera mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka reka tubanza tubifurize umwaka mushya w'ihirwe, ndetse tubifurize gutangira umwaka amahoro nk'uko uwo musoje amahoro. Twebwe rero bidatinze turahita twigira ku bijyanye n'amakuru kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Ubu amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi, tayari Perezida Evaristo Ndayishimiye yamaze kugenda akurwaho amaboko, ariko nyamuneka arasezera nabi, kuko arasezera ameze nk'aho mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda cyaba kimufitiye ideni. Twahoze tureba ubwo ejo bundi yari ari mu masengesho asoza umwaka, nyamuneka Perezida Evaristo Ndayishimiye yongeye kwibasira mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ngo yuko yaba ari shitani. Ibyo byose turaza kugenda tureba ibyo ari byo, turebe uyu mugabo Perezida Evaristo Ndayishimiye benshi bavuga yuko ubutegetsi bwe bwaba buri ku iherezo, yaba buri buveho butembagajwe cyangwa se CNDD FDD ikamwambura amapeti yose, nyamuneka bagashaka undi mukandida perezida ugomba kubaserukira mu mwaka wa 2027 ubwo muri iki gihugu cy'u Burundi hazaba hategujwe amatora. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ingene uburyo bimeze, ariko nanone mudukundire tuze kugenda tureba mu badede n'ubundi uburyo bihagaze nyuma y'ibibazo bitandukanye. Nyamuneka twari twababwiye makuru twababwiye ku munsi w'ejo ku bijyanye n'amarondo akomeje kugenda akorwa mu bice bitandukanye. Nyamuneka abaturage bamaze kwirara mu mihanda basaba Perezida Evaristo Ndayishimiye yuko mu by'ukuri yafungura mu by'ukuri umupaka wakavimvira. Turababwira ku bijyanye n'abandi basirikare b'abarundi bongeye gutoroka igisirikare. Turaza kugenda kandi nanone tuza mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo tubabwire uburyo bihagaze. Bidatinze turahita dukubitira ku butaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Tubabwire yuko mbere yo guhunga agace ka Makobora, ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi zasize ngo zihasahuye mu buryo budasanzwe. Muraza kugenda mumenye ibyo ari byo ubwo muri iyi ntambara irimo irabera mu burasirazuba bwa Kongo, nyuma yuko amakuru yari amaze iminsi acicikana avuga yuko M23 yamaze kugenda yikura Makobora. Ariko nyamuneka mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo yasize M23 yongeye kwigarurira aka gace ka Makobora, nyuma y'imirwano itoro yaje kugenda mu by'ukuri ihuza biriya bihugu bitandukanye. Turaza kugenda tureba ibikomeje kugenda bitangazwa. Nyamuneka tuze gukubitira hariya idoha muri Qatar, tuze kugenda tureba ku bijyanye n'ibiganiro M23 imaze iminsi iri kumwe na leta ya Kinshasa. Nanone kandi mudukundire tuze kugenda tureba uburyo bihagaze, tuze kugenda tureba ku byaje gutangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'igisirikare cya Kongo, Sylvain Ekenge Bomsa. Tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite, tuze gukubitira hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone tubabwire Brigadier General Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cya FDNB cy'u Burundi, ibyo amaze kugenda atangazwa nyuma yo kwagirizwa amakuru yuko yaba nawe ari mu bashyigikiye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye, aho bivuga yuko nyamuneka umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibingibi bishobora kuza kumukoraho cyane. Bidatinze kandi inshuti bavandimwe, nk'uko mubizi neza yuko ibintu byose twamaze kugenda tubibemerera, mudukundire tuza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Perezida Evaristo Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angelina Nyakubahwa Ndayishimiye ku wa kane muri misa ya Noheli kuri Paruwasi Mugera muri komine Bugendana y'intara y'umurwa mukuru wa Gitega, aho bivuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye w'u Burundi avuga ko we abona ko iki gihugu cy'abantu banezerewe, kandi hari ibyerekana ko yuko
mikoro y'abenegihugu ariko aratera imbere, ndetse ni mu gihe ibigo mpuzamahanga bivuga ko Uburundi buri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Mu ijambo yashyikirije kuri uwo wa gatanu kuri stade Royal de Muramvya mu ntara ya Gitega, avuga ko ingene ubuzima bw'igihugu bwifashe muri uno mwaka turiko turasoza. Ndayishimiye yavuze ko bimwe leta yiwe yishimira. Yavuze ko kandi muri uyu mwaka Uburundi bwatunganyije amatora atagenda neza mu mutekano, nihabe indyane mu banyagihugu nk'uko yakomeje kugenda abitangazwa. Ariko nanone ibi ngibi nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda abigaragaza, nuko amakuru isaha n'isaha akomeza kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba bitamworoheye habe na gatoya, cyane cyane mu nzego bwite za leta ndetse n'inzego za gisirikare, aho uyu mukuru w'igihugu yagirizwa mu gukoresha umutungo w'abaturage. Ariko nanone andi makuru akavuga yuko zahabu ya Kongo ashobora kuza kwigwa hejuru, cyangwa se ikaba yatuma mu by'ukuri inyeshyamba za M23 zigaba ibitero kuri iki gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we na Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi, bivugwa yuko batari kuvuga rumwe nyuma y'icyemezo gikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza, asaba yuko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zakongera gusubizwa ku butaka bwa Kongo. Ibi byatumye Prime Niyongabo arakara mu buryo bukomeye cyane, ndetse akaba ariko agirizwa ashyirwaho amajwi yuko yaba ashaka gutembagaza ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse bikavugwa yuko ibi byahise bituma mu gisirikare cy'u Burundi benshi mu basirikare bagumuka, bagaragaza yuko mu by'ukuri badashyigikiye propaganda uyu mukuru w'igihugu akomeza kugenda agaragaza. Ndetse ubu ngubu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye ku gahanga bamwe mu bayobozi bakuru, by'umwihariko umukuru wa Parsemu, ishirahamwe Parole Action pour la Réveil de Conscience de Révolution de Mentale Parsemu, mu by'ukuri nk'uko bigaragara ryiyemeje gukangura abarundi guhindura ibyumviro ndetse n'ingendo nk'uko bigaragara. Imbere y'intsinzi y'abantu muri komine Matongo mu ntara ya Shasha mu gace ka Butanyerera, Perezida Evariste Ndayishimiye biravuga yuko yarashitse ndetse yinjira mu buzima bwite bwa Faustin Ndikumana, avuga ko yananiwe no kubaka urugo rwiwe. Ibyo ni ibyaje kugenda mu by'ukuri bitangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse yavuze yuko ngo byamunaniye pe ndo kuzana umugore. Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yinjirira ubuzima bwite bw'umwe mu bayobozi hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikavugwa yuko uyu mugabo bimwe mu bimuranga bigaragara yuko atagakwiye kuba ari umunyepolitike uha icyerekezo abanyagihugu, ahubwo yakabaye ngo ari pasiteri. Niko benshi bakomeza kugenda bagaragaza, bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yavamo umupasiteri mwiza kuruta uko yavamo umupasiteri mwiza kuruta uko yavamo umunyepolitike mwiza. Ibi rero nanone bigakomeza kugenda bigaragazwa na bimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga bigenda byandika ku bibazo bijyanye n'uburasirazuba bw'iki gihugu n'ibibazo bijyanye n'iki gihugu cy'u Burundi, aho bavuga yuko nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yagera ku butegetsi abanyagihugu nta kintu na kimwe ubuzima bwabo burahindukaho, ahubwo uyu mukuru w'igihugu yirirwa mu bidafitiye abanyagihugu akamaro. Ndetse benshi banagaragaza yuko bamwe mu bakora mu biro bye ndetse n'abandi bayoboye izindi nzego bafite ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu kuruta uko uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeza kugenda ahabwa uyu mwanya. Benshi ntibatinya kugaragaza yuko ari we mu perezida uciriritse waba warabayeho muri aka karere, by'umwihariko mu myaka 30, by'umwihariko ukurikije ibyemezo afata, uburyo abanyagihugu ndetse nabo bamaze kugenda bagaragaza yuko nta bushobozi afite bwo kubaha icyerekezo mu buzima bwabo bwite bw'igihugu. Ndetse kandi amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo yaba adakora diplomasi ibereye abaturage ndetse ifite aho yabavana naho yabageza. Ibi akaba ari zimwe mu mpamvu nyinshi ari amahitamo mabi ya politike uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza. Tukiri aho ngaho
turaza gukomereza amakuru yacu mu by'ukuri tuze kureba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, turebe amagambo akomeye cyane cyangwa se intahe ikomeye cyane Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yaje kugenda ahereza abakora mu nzego z'umutekano, abashimira ndetse anabifuriza umwaka mushya muhire kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa bagenda bakorera u Rwanda ndetse n'amahanga muri rusange. Turaza kugenda dusubiramo turebe ngo bihagaze bite, ese ingabo z'u Rwanda ziri hirya no hino mu butumwa bw'amahoro byaba bihagaze bite, ese baba akazi kabo mu by'ukuri kari gukorwa uko gakwiye. Turaza kugenda tureba ibyaje gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone turaza gukubitira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi harimo harakemangwa yuko imvugo z'urwango zikomeje kugenda zikwirakwira ku marezo sosiyo, mu by'ukuri zaba zirimo zirahembera ikintu gikomeye cyane, aho benshi mu basesenguzi bavuga yuko mu by'ukuri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bacyo baba barimo barahembera urwango ruganisha kuri jenoside. Ibi ngibi biri kuba nyuma y'uko bita Sylvain Ekenge Bomsa ku munsi wo ku itariki ya 27 ubwo aganiraga n'itangazamakuru ku gitangazamakuru cya leta RTNC, mu by'ukuri yaje kugenda agaruka ku magambo akakaye cyane akomeje kugenda atera benshi urujijo, ndetse benshi baravuga yuko mu by'ukuri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuba kirimo kirajya habi ndetse cyaba kirimo kiranategura ibikorwa bitari byiza by'umwihariko ku baturage bo mu bwoko bw'abatutsi ari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nanone kandi tukiri ahangaha turaza kubabwira ku nama ikomeye cyane yateraniye mu mujyi wa Goma ku cyicaro gikuru cya teritwari cyangwa se cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hariya mu mujyi wa Goma, aho General Sultani Makenga ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye by'umwihariko inzego z'ubuyobozi, Chief Coordinator Colonel Nanga, aho bose bitabiriye iyi nama. Colonel Nanga yamaze kugenda atangaza imigabo n'imigambi, impamvu nyamukuru yari ukwifuriza umwaka mushya muhire abakongomani bose muri rusange, ariko nanone batangaza yuko mu by'ukuri bageze kure bubaka igisirikare, ariko umwaka utaha hagomba kuba haterwa intambwe ndetse n'ibindi birango byose bikaba byagerwaho, cyangwa se ibindi bikorwa biganisha ku gukora igihugu cya Kivu y'Amajyaruguru byose bikaba bizagenda bigerwaho gake gake. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse binagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba burimo buragenda abujya habi, nyuma yuko mu by'ukuri inyeshyamba za 23 zamaze kugenda zifata ibice bitandukanye. Habari za Uvira, ahangaha rero amakuru avugwa ku mujyi wa Uvira yo nayahe. Ibuvira biravugwa yuko ingabo za FARDC zamaze kugenda mu by'ukuri zongera zigaruka muri uriya mujyi, nyuma yuko inyeshyamba za 23 zari zavuze yuko Uvira igomba kuba iriho, ariko nyamuneka itayobowe na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zitagarutse muri Uvira. Ku munsi w'ejo rero amakuru twagiye twakira nuko agaragaza yuko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abazarendo bongeye gutaha uriya mujyi wa Uvira, ndetse ibi ngibi binakubitaniraho yuko harimo kwiyongera gukomeye cyane mu by'ukuri kw'ingabo z'u Burundi kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivuga yuko abandi basirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kugarurwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamaze kugenda bongera gushinga ibirindiro byabo mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse n'ahandi hose hariya mu misozi miremire y'Imunembwe. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse n'akaga gakomeye cyane. Nyamuneka mutera agatebe tuze kugenda mu by'ukuri tubirebaho. Nibyo rero bidatinze wenda tugarutse ngira ngo izo zari impfunyapfunya cyangwa se incamake mu rurimi rw'ikinyarwanda twagombaga kugenda tugarukaho kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Ubu rero gahunda tayari, reka tubanze turebe ngo bihagaze bite ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi bivugwa yuko bakomeje kugenda bahunga igisirikare, nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeje gufata icyemezo gikomeye cyane ndetse akanagifata atagishije inama umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi Prime Niyongabo. Biravugwa yuko mu by'ukuri bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroka igisirikare. Nk'ubu ku munsi w'ejo amakuru tugenda dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité.cd, birimo Source Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nuko bamaze kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri abasirikare b'igihugu cy'u
cy'u Burundi bakomeje kugenda bahunga igihugu, aho bivugwa yuko rwose ku minsi itatu iheze abasirikare bagera kuri 15 bakomeye cyane bafatiwe ku kibuga cy'indege mu buryo butandukanye, bamaze kugenda bahisha ama identite yabo, ariko nyamuneka biza gutahurwa yuko bari abasirikare b'igihugu, aho bivugwa yuko benshi bari kugenda bahungira i Dubai, abandi muri Saudi Arabia ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, akaba ariho bakomeje kugenda bahungira. Ibi ngibi biri kuba nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri abashoye mu ntambara z'urudaca, ndetse intambara bigaragara yuko mu by'ukuri batari kugenda bazitsinda. Ni nyuma yuko kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kubatsinda uruhenu, zikomeje kubarwanya mu buryo budasanzwe, ndetse M23 ikaba yarakomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi ari ikinyantege nyange, ndetse hakiri n'urugendo rukomeye cyane rwo kubaka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi cyongere kigaruke muri position cyahozemo. Ibi rero byahise bituma benshi mu baturage ndetse n'abandi batandukanye, by'umwihariko abafite cyangwa se abavuga ari kijyana hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bagiriza Perezida Evaristo Ndayishimiye ku gusenya igisirikare ndetse no kuba igihugu akomeje kugenda akigira umusaka. Ariko nanone biravugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yaba ashaka gusenya iki gihugu cy'u Burundi, yaba ari gushaka kugisenya kubera yuko ukuguha umwanya izi nyeshyamba za M23 arabizi neza yuko isaha n'isaha nakomeza kufatanya na leta ya Kongo kukugaba ibitero mu bice bitandukanye, yica abaturage b'abakongomani. Ibi ngibi bizatuma n'ubundi izi nyeshyamba za M23 zirwanaho, nk'uko batangaje yuko mu by'ukuri umuriro bawuzimiriza aho wakiye. Amakuru rero tugenda twakira nuko bishoboka yuko hazabaho ibitero bikomeye cyane, inyeshyamba za M23 zishobora kwa advancinga zikaba zasatira imipaka n'imbibi z'u Burundi cyangwa se urubibi rw'u Burundi. Andi makuru kandi nk'uko twamaze kugenda tubatohoreza, nuko bivugwa yuko muri CNDD FDD bisa naho ari umuriro waka wongerewemo peteroli. Ni amakuru avuga yuko bitoroshye habe na gatoya, ndetse rugeretse hagati ya Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye, ariko nanone tutanibagiwe uwo bita Prime Niyongabo. Uyu Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko ari we waba urimo urahabwa amahirwe yo kuba yazatanga cyangwa se CNDD FDD izaha umwanya akaba ari we watanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se mu gutanga kandidatire kugira ngo yiyamamaze mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ndetse Perezida Evaristo Ndayishimiye we amakuru agenda agaragaza yuko yamaze gutakarizwa icyizere, yaba abaturage, yaba ishyaka bwite rya CNDD FDD ndetse n'inzego zindi zo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda atakarizwa icyizere cyo kuba yakongera guhabwa umwanya akayobora iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu cy'uwe mu bihe bitandukanye we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri anasaba abaturage yuko ngo bagomba kumusengera kugira ngo yongere abe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse anasaba abaturage yuko bagomba kumusengera akagerayo amahoro, noneho ngo akazongera kwiyamamariza ikiringo cya gatatu cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko hashobora kuza kuvuka amakimbirane akomeye cyane mu badede. Iri shyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evaristo Ndayishimiye, bamwe mu baturage bari kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri ngo ntacyo yaba yarabamariye. Rero hakenewe amavugurura ndetse n'impinduka zigomba gukorwa muri iri shyaka rya CNDD FDD kugira ngo Perezida Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri barebe yuko yakongera kuba atakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragaza. Aha rero mu by'ukuri ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragaza yuko bitazigera byoroha, kandi bitazigera byoroha habe na gatoya. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda biteza ibibazo bitandukanye. Nyamuneka ngira ngo andi makuru twakomeje kugenda dutohoza kandi atoroshye habe na gatoya, ni ku basirikare b'Abarundi bivugwa yuko bamaze kugenda mu by'ukuri bashyika